Pamirsa transaksi penukaran valuta asing falas kuningin incap nyangger pengerau puncak KTT G20 ring tengahing November ring Bali. Panincapan inucap sinarengan ring pengerau utusan tur wisatawan nuju Pulau Dewata. Kantos mangkin penukaran palas pinih akeh rauh antuk dolar Amerika, euro, yen Jepang, dolar Australia, dolar Singapura, saha ringgit Malaysia. Ketua BPD Asosiasi Pedagang Valuta Asing APVA Bali, Ayu Astuti Dame Maosang, penincapan transaksi penukaran falas sampun memargi kantos petang dasa persen ring mekudang-kudang gerai money changer. Transaksi pembayaran non-tunai ngangge QRIS saha digital payment tiosan sekadi kartu kredit taler keuningin nincap. Penincapan transaksi falas ngelintangin gerai fisik kekantenang ageng keanggen oleh para wisatawan. Puniki memargi santukan kantun kepanggih mekatah pikobet sekadi naur ngangge QRIS utawi QR Code mewates majeng penduduk Indonesia santukang muatang data kependudukan. Penawuran ngangge QRIS lintas batas wausida kemargiang ring Thailand. Salami pemargi KTT, Bank Indonesia BI mastikayang kewentenan Cina inggian marupa falas wiaden rupiah. Kewentenan Cina ring samian anjungan tunai mandiri utawi ATM taler kapasitika yang aman. Data BI nyinayang, sadurung pandemi panglimbakan Cina ring Bali mekatah plekutus kantos kalih dasa triliun nyabran warse. Rauh mangkin kewentenan Cina munggo ring rauras kantos 14 triliun awarse. Kepala Bank Indonesia Bali Trisno Nugroho Maosang, baik ketandane sampun nyiaga yang cadangan kantos 5 triliun nyabran warse. Perbankan taler nyokong ring sejroning pemargi KTT G20 melarapan nyiaga yang mekatah ATM ring genasane strategis. Sekadi Bank Mandiri sampun nyiaga yang kalih gerai penukaran uang ring bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar. Winata Bali Pos Nguningayang.